mwaramutse neza mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze makuru yo kuri uyu munsi turi kwa gatatu tariki 14 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Nitwa Mukada, ikaze ku Ibendera TV. Muri aya makuru turamukiyemo, turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru, turebera hamwe bijyanye n'imirwano mishya yongeye kwaduka hagati ya Wazalendo zo mutwe wa CMC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe agace y'imirwano yongeye akwadukamo. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Rucuru, abantu bagera kuri 3 baguye mu bitero byagabwe kuri FDLR yahitwa Ibwito. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Akangaha Alliance Fleuve Congo 23 yongeye guhangana n'ingabo za leta ya Congo mu bice ndibuze kukubwira amukanya. Ndaza kandi kugaruka ku makuru avuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo haburijwemo imyigaragambyo yari igiye kubera ku nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Byagenze gute? Ni imyigaragambyo yari igamije iki? Ibi byose ndabikuvira imuzi muzingo. Kugeza ubu tuvugana abayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafashe umwanzuro ukomeye ukomeza urugamba. Barakomeza bava hehe bajya hehe, bafite gahunda yo kugera hehe? Ibi byose ndaza kubikugezaho hano ku Ibendera TV. Reka rero nizere ko meze neza, reka nizere ko mwagize ijoro ryiza, hanyuma kandi bifurize komeza kugubwa neza na gahunda za Ibendera TV. Mu kanya gato rero uraza kunyemerera ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko hirya no hino ako muherereye mwaramutse neza, hanyuma mu kanya gato reka nze twanzike. Serekano yere ngo ikaze nshuti mukunzi wa Ibendera TV udukurikiye aho uherereye hose. Kuva ku manywa aje ku munsi w'ejo kugeza mu rukerera rwo ku munsi uyu nguyu wa none, wongeye kuba imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bo mutwe wa CMC FDP n'ingabo z'ihuriro ya Alliance Fleuve Congo 23. N'imirwano yabereye mu midugudu y'Amasha na Kanyangohe, ni mu itsinda rya Bukombo, ni muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage batuye ahangaha aravuga ko imirwano yatangiye kuwa mbere tariki 12 Mutarama muri uyu mwaka, itangirira mu mudugudu wa Kanyango iza kwagura ibice byayo ku wa kabiri, ni ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare, aho bwakeye igeze mu bice byitwa Amasha, ahari intera ya kilometero 1 kugeza kuri 2 uvuye mu mujyi wa Amweso. Kugeza ubu rero amakuru aturuka ahangaha aravuga ko n'ubundi hongeye kuramuka kurasana. Abaturage bo ngo bakomeje guhunga no kuvanamo akabo karenge. Hanyuma rero abaturage bakavuga yuko ngo humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, nubwo bivugwa ko Alliance Fleuve Congo 23 ngo yari imaze kongera umubare w'ingabo zabo ku bwinshi muri aka gace. Uku kurasana rero kwateje ubwoba n'akajagari by'igihe gito mu baturage, cyane cyane kubera kuza kw'abaturage bavuye mu byabo barimo guhunga. Ibi rero bikaba byatumye n'ubundi pressure y'ubuzima angaha yongera kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu nta mibare yemewe yari yajya ahagaragara ijyanye n'abagiriye ibibazo muri iyi ntambara, yaba barashwe yaba bakomeretse.
imibare yabo ntago yari yatangazwa kugeza ubu. Iyi mirwano ibaye nyuma y'indi yabaye ku munsi w'ejo bundi ibera mu gace ka Abumbasha, aho Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje ibikorwa bya gisirikare igamije gusunika no guhashya abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Muri teritwari ya Rucuru abantu 3 baguye mu bitero byitiriwe FDLR byabitwaje intwaro. Amakuru aravuga ko abantu 3 bishwe, akaba ari mu bitero byagabwe n'abantu bakekwa kuba ari abarwanyi ba FDLR mu midugudu ya Bwaranda na Rushebere iri mu bwami bwa Bwito ni mu karere ka Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace aravuga ko ibyo bitero byabereye mu gihe cy'imirongo rusange y'abaturage izwi nka Sarongo, aho n'ubundi ngo abaturage bari mu bikorwa by'imirimo rusange y'isuku n'iterambere n'ubundi izwi nk'umuganda. Umuntu wa mbere wapfuye ngo n'umusirikare wa Alliance Fleuve Congo M23 ngo wapfiriye mu mudugudu wa Bwaranda, aho ngo yarari mu kazi ko kurinda umutekano kuri patrouille. Abandi 2 ngo bishwe n'abasivile baguye mu mudugudu wa Rushebere uri hagati ya Kishishe na Kirima ni nyuma yo kuraswa muri ibyo bitero. Ibyabaye rero ngo byateje ubwoba bukomeye mu baturage basanzwe bafite ibikorwa byabo biciriritse, cyane cyane abacuruzi, abandi bajya mu bindi bikorwa. Ubwoba ngo ni bwose kubera ibi byabaye n'ubundi. Reka nkubwire ko Alliance Fleuve Congo M23 yongeye guhangana n'ingabo za leta ya Congo ni mu gace kitwa Bukombo. Mu gitondo cya kare habaye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo rigizwe n'ingabo za leta FARDC, abarwanyi ba Wazalendo bo mu mutwe wa CMC ndetse n'umutwe wa FDLR. Y'imirwano biravugwa ko ngo yabereye mu duce dutandukanye two muri groupement ya Bukombo ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza ko imirwano yatangiye mu gace ka Bumbasha kari ku birometero bike uvuye mu gace ka Mweso n'imbere kandi ngo yo gukwira ano mu tundi duce twa Karambi na Shahemba. Nubwo rero ngo iyo mirwano yabaye ikaze kandi igakomeza mu masaha menshi, kugeza ubu nta mibare y'agateganyo irashyirwa aha agaragara ku bijyanye n'ubundi n'imirwano bose bakomeje kugenda ahanganiramo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo reka nkubwire ko haburijwemo imyigaragambyo yerekezaga ku nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babujije guterana cyangwa se gukora imyigaragambyo yose ku ngoro y'inteko ishinga amategeko muri iki gihugu no guhera ku itariki ya 1 Mutarama muri uyu mwaka w'2026 akurikije amabwiriza ya perezida w'inteko ishinga amategeko Aime Boji Sangara, umunyamabanga mukuru w'inteko ishinga amategeko muri Kongo. Avuga yuko ngo guhera ubu imyigaragambyo no guterana kose bibujijwe mu mbuga y'ingoro y'abaturage. Umunyamabanga mukuru asobanura ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akubiye mu ibaruwa
yanditswe na perezida w'inteko ishinga amategeko yo ku itariki 29 Ukuboza mu mwaka ushize. Nk'uko rero bigaragara muri iyo nyandiko, iki cyemezo ngo kigamije kubungabunga imiterere yo kutagira aho ibogamiye kandi yo kutavogerwa y'akakorera inteko ishinga amategeko muri iki gihugu. Reka dukubita twihuta tugaruke kuri ya nkuru rero nakubwiye yuko barwanya b'intare za Sarambwe bamaze kwemeza akwenderea urugamba. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru y'Igoma bwagiranye ibiganiro by'ikimenyetso gikomeye hagati y'abayobozi bakuru bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 n'abantu bavuga ko n'abantu bavuga ari kijyana abo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu umuhango wo kungurana ibitekerezo ukaba waranzwe n'ubushotoranyi ni ubushotoranyi bukomeye mu bya politike n'imibereho, ukaba kandi bavuga ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda abigana ahabi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka mbashimire cyane kandi mumeze kwizera ko mumeze neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi shuguri ibintu ntago biba byoroshye hanze ahangaha, abagiye mu zindi shuguri z'ubuzima namwe mukomeze kugubwa neza. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza, mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe.